turabashimiye cyane Tunawashukuru sana. barashimye kuko duhaye umwanya mwiza. Bwana Yesu asifiwe sababu umeweza kutupa muda mzuri. Ndabizi neza ko Jua vizuri uyu munsi leo siku hii twari tumaze igihe kirekire tutegereje. ilikuwa ni siku nyingi tukitarajia siku hii. Kuba tugezeho Sababu tumeweza kufika kwa siku hii si imbaraga z'umuryango wa Byinshi, si kwa nguvu za familia ya Twari, si imbaraga z'umuryango wa Byinshi, si nguvu za familia ya Byinshi, si imbaraga z'itorero rya Mahanayimu, si nguvu za kanisa la Mahanayimu, imbaraga z'Imana gusa bali ni nguvu za Mungu tu nizo zitugejeje kuri uyu munsi. ndizo zinazosababisha tuweze kuwa kwa siku hii. Iyo Mana rero yabikoze, Mungu huyo ambaye ametenda hayo, reka tuyishime tuyikomere. acha tulifikisha ariko kurangara mu bukwe n'Imana tuyibambaye neza. wasichana wengi wameweza kuvaa vizuri. Imana iwabarike. Bwana Yesu awabariki. Turabashimiye cyane. Tunawashukuru sana. Turi kumwe n'abarebe Tuko pamoja na wote mahali na mbele nabo nibahaguruke unaweza kusimama twati ili tuweze kuwakaribisha. Imana ibahugisha. Bwana awabariki vijana wetu. Reka dusabe kuko nimugenda turabashimira cyane. Tunawashukuru sana. Kuko mwitwara Tunatarajia siku hii. Imana kujiro. Bwana Yesu awabariki. Reka ukomere Imana bafite bakanye. Idaliro Kitabu cha Mwanzo ibice 18 sura ya 2 na aya yake ya 18. haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga ati si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka tumuremere gufasha ukwiriye. Bwana Mungu akasema si vema mtu huyu aweze kuishi peke yake, acha tuweze kumuumbia yule ambaye anafaa kwake. Imana Mungu icyo ivuze ngo ni cyiza aba ari cyiza. kile ambacho inatamka kuwa ni kizuri ni kizuri. Wowe ushobora kubona ko ari kibi Wewe unaweza kuona ni kibaya, ariko Imana ivuze ngo iki kintu ni cyiza, lakini Mungu akitamka kitu hiki ni kizuri, kiba kivivu. kusema kitu hicho ni kizuri. Imana ivuze ngo iki kintu ni kibi, Na ikisema kitu ni kibaya aba ari kibi. ni kibaya. Imana rero imaze kurema Adamu, Mungu kisha kumuumba Adamu, iyo yari muremye rero iravuga ngo si byiza ko Adamu agumye kuba wenyine. alimuumba kisha akasema si vema mume huyu awe mwenyewe. Ni ukuvuga ngo Adamu ntiyari kuzasohoza inshingano z'Imana uko zari zikwiriye Hangeniweza kuyatimiza masharti ya Bwana kama vile alikuwa anastahili ari wenyine. akiwa peke yake. Noneho Imana ibona ko Adamu akwiriye gufasha, Ndiyo maana Mungu akaona kama Adamu anastahili kupewa msaidizi, kandi umufasha ukwiriye. na msaidizi huo ni msaidizi ambaye anamfaa. Ikibazo abahungu benshi bibaza, Swali ambayo wa vijana wengi wanaliswali, baje bibaza ngo se niki kizambwira umufasha ukwiriye? wanajiuliza ni vipi nitapata msaidizi ambaye ananifaa? Ese nzamubona muri Kenya? Nitamwona Nairobi, Kenya. Ese nzamubona muri Amerika? Nitamwona huko Marekani, Ese nzamubona ruguru? nitamwona huko Kongo kwetu nyumbani. Ni ikibazo abasore bagenda Ni swali kwa vijana wote ambao wanaendelea kujiuliza. ariko reka kugira amakara Acha nikuambie neno hili, uzakuru yule ambaye utampenda utamukundiye we ifaranga, bila kumpenda sababu ya pesa. kuko ushobora gukunda umukobwa umukundiye ngo nuko afite ifaranga, Naweza kumpenda msichana sababu ana pesa, bwaca za faranga zikavaho. kisha pesa zinatoweka, zinamalizika, Burya rukundo rugashira upendo huo unamalizika, unapotea kubera ko wamukundiye ifaranga yari afite. sababu umeweza kumpenda sababu ya pesa. Umuhungu nawe umukobwa uzakunda utamukundiye ibyo mvuze, Kijana ambaye utampenda msichana kama vile pasipo kupenda hiyo, ubwo azaba ari umufasha. huyo ni msaidizi ambaye anakufaa. Ubu utakeneye gufasha ryari? Mtu anahitaji msaidizi wakati gani? Ijambo gufasha Neno
msaidizi Yesu yabikoresheje mu isezerano rishya. Yesu ameweza kuiongea kwa agano jipya. Aho yavuze ngo Mahali alisema nzabaha umufasha, nitawapa msaidizi, uwajye uzabana namwe, huyo atakaa pamoja nanyi. ukuvuga ngo twebwe itorero Kabisa ntitwari dushoboye gukora imirimo y'Imana nk'uko bikwiriye, tungeliweza kuyafanya matakwa ya Mungu kama yalikuwa stahili tudafite umufasha ni wo pasipokuwa na msaidizi ya Roho Mtakatifu. ukuvuga ngo umugore Ni kusema mwanamke afite agaciro ana thamani k'umwuka wera kama vile Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Umugore abagore Wamama hawa wake hawa bafite abana b'ibyacu bacu zaruguru, hapana yale ya zamani. abagabo bataga bafite abagore kahari abantu batakataka baraba, Waume walikuwa wakichukulia wamama kama vile kitu tu, ariko jewe kwagaza lakini mimi ambaye niko hapa reka mbabwira abantu bose baje mu pastor asezerero, acha niweze kuambia ni vipi kisha tuweze kupokea mchungaji ambaye tunaishi. nari sanzwe mu kujana kwisha Mke wangu nilikuwa nikimpenda 100%. ni ngarabshara Sunday akaweza kujifungua, abzari na mungu akazaa kwa nyumba. nari hano kitara baramba magara mukamu batameze neza, Nilikuwa hapa kwenye makesha akanipigia tunasikia siko hali nzuri, ni ukagomere ubuzu nikakimbia. sana byakomeye, Nikifika nyumbani nikakuta mama nirukangiye kuzana imodoka sana kera nikakimbia kuleta gari, nikakuta mama tayari amejifungua. nono nza guhabwa kandi Nikajua tena agaciro k'abagore thamani ya wamama n'abagabo wa baba, ukubitira abagore amashyi. hata Ukuri kw'Imana tubibabwira, acha niweze kuambia abantu babwira bajaga basangira mu rubuga, watu walikuwa wakitagia chakula pamoja kwa nyumba moja. wari abagabo benshi bakaja kurira mu rubuga, Walikuwa ni wazee wengi wanakulia pamoja chakula. noneho abagore batinda kuzana ibyo kurya, Mmoja wa mama wakakawia kuleta chakula. umugabo karavuga ngo umugore uzana ibyo kurya bwa mbere, Mzee mmoja akasema yule mama ambaye akaleta chakula mara ya kwanza, ukahaguruka umuhome, huyu nitasimama niweze kukupatia. ukanya gato umugore amaze arakomanga azanye ibyo kurya, Punde kidogo tu mama mtoto akafika na kuleta chakula. wakavuga ngo bavuze ngo umugore uzaba bwa mbere witwa buhobere, Yule mzee ambaye amesema kama mama atakuja mara ya kwanza nitakimbia niweze kukupatia, wakimu umuryango yamasanga n'umugore we, akifungua mlango akakuta ni mke wake. urabavuga ngo Akasema wari umurimo w'ibabye akasema huyu, akamdharau kwa hiyo. bagabo Wazee, ukunda abagore babo pendeni wake zenu kuko Kristo yakunze itorero akaryitanga, kama vile Kristo alivyolipenda kanisa na kalitoa kwa ajili yake. namwe bagore Na nyinyi wa mama wake mugire gute pendeni, mugandukira abagabo babo, weze kuwatii wazee wenu. dukomere Imana bashimira, Tuweze kusaidia kwa makofi sana. nimurapfunyikisha dukomere Imana. tugiye kuririmba indirimbo imwe, Tunataka kuimba wimbo moja, indirimbo mwateguye nziza imwe wimbo ambao waimbaji wameweza kuichagua. y'iminota, ubu ni saa 5 n'iminota 12, Saa 5 dakika 12, saa 5 n'iminota 20 kugira birangiye indirimbo, saa 5 na 20 duhita twakira umushubaza asezeranye, tutaweza kumkaribisha mchungaji aweze kuunganisha ndoa. twakiriye mwene data Joseph Tunamkaribisha Joseph, yavuye i Buganda aza gutaha ubukwe hano, akiwa anaenda kuhudhuria. Imana yo mu ijuru imuhungisha, Mungu aweze kubariki. uyobora iyo ndirimbo, Uweze kutuongoza kwa wimbo huo, hanyuma tuze kwakira umushuba asezeranye, kisha tunampokea mchungaji aweze kuunganisha ndoa. twakiriye na nyakubahwa Segura, Tunamkaribisha mchungaji ambaye anazidi. Imana yo mu ijuru. Nani Mungu aweze kubariki. Hey,
turi kumwe n'abafiyedone
berakayira aze asenge ashima Imana hanyuma duhite twakira umushumba aze asezerere karibu. Impanuro kuri aba bana bacu umuhumugisha kandi ubashije muri byose bwiza bw'Imana no kubaho kwa Yesu Kristo kubana nabo muri aka kanya mu izina rya Yesu. Amen. Karibu sana mchungaji na Reverend Esro. Karibu. Yesu asifiwe. Tunamshukuru Bwana ambaye anatuweza kutupa muda mzuri ili tuweze kuwa mahali hapa. Mimi na sauti ambayo si nyororo sana, lakini tuko pamoja na ndugu ataweza kunisaidia. Tunawakaribisha watu wote ambao wameweza kufika mahali hapa katika karamu hii. Bwana Yesu awabariki. Acha niweze kuwakaribisha tena wachungaji. Acha niweze kuwasihi muweze kuinuka. Sisi tuweze kuwapokea. Tuweze kuinua mikono yetu. Mbarikiwe sana wachungaji. Mengi yameweza kuelewa, mimi nitasoma tu na sitaweza kuchukua muda sababu mengi yamekwisha kuzungumzwa. Mtu ambaye anaweza kusoma ataweza kusoma Mwanzo sura ya kwanza aya ya 27 na 28. Afite ishusho y'Imana iko yamuremye umugabo n'umugore niko yabaremye. Hanyuma bamwe gusomera itangira igice 18 kugeza ku aya ya 18 hadi 22. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema ubutaka, amatungo n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira umuntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryayo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha ukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe irasubiza inyama. Ubwo rubavu Uwiteka Imana yakuye kuri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Amen. Waraka wa Efeso sura ya 5 aya ya 22 hadi 33. Tano 22 hadi 33. Bagore mugandukire abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, kuko Kristo ari umutwe w'itorero, ari byo mubiri we nawe umukiza wayo. Ariko kuko itorero rigandukira Kristo, abe ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akagyitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Hapo Terasa tatu. Tuliongea kuna maneno mengi yaliyosha kuelewa. Sisi ni kama tutabatisha tu. Namna katika sehemu ya kuwa kuna maneno karibu mawili. Tumeweza kusoma hivyo ndivyo Mungu alivyomuumba mume na mke. Kwa sehemu nyingine imesema Mungu akaweza kumuumba mwanamume usingizi mnono, akaweza kutoa bavu moja na kuweza kumuumba
mke. abashingira muri teologiya yo kurwanya uburenganzira bw'abagore, watu ambao wanajifunza teolojia ya mambo ya kuongea juu ya wanawake, bavuga ngo ntabwo umugore yakuye umugabo ngo Imana yabaremye rimwe yabaremye iki. Wao wanaongea kama mke hakutoka kwenye mume, bali wote Mungu ameweza kuwaumba mara moja. Bashingiye kuri icyo gice wanaongea kuhusu neno hilo. abagore bakavuga bati reka da umugore yavuye umugabo. Wanaume nao wanasema kama mke ametoka kwenye mume. Icyo se ntabwo ari cyo kibazo. Hiyo sio shida. Igikuru ni uko Imana yaremye abantu, Ya muhimu ni sababu Mungu ameweza kuumba ulimwengu kandi karema ngo babane, na akaumba ili waweze kuwa mtu mmoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Rero Sasa abantu Imana yaremye umuntu n'umuntukazi, mtu ameweza kumuumba mtu na mke, kugira ngo babane, yabonye ko utari byiza umuntu kuba wenyine. ameona si vema mtu aishi peke yake. Icyo ni cyo gikuru kiri muri Hiyo ndiyo neno kubwa ambayo iko hapo. rero Sasa data nawe yabivuze, ndugu yangu anaweza kuongelea hayo. Imana yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, Mungu ameweza kusema si vema mtu aishi peke yake, umufasha ngo babane. acha niweze kumwambia msaidizi ambaye anayemfaa. Haleluya. Amen. Rero Sasa iyo tugeze kuri uyu munsi tunapofika kwa siku hii, tukabona abagiye kubana, tukiona wale ambao wanataka kuishi pamoja, nta kindi giteye ibyishimo n'umunezero, hiyo ni furaha nyingi sana. nta kindi giteye umunezero Hiyo ndiyo furaha yetu, kubona abagiye kubana. kuona ndugu zetu wanataka kuishi pamoja. Kandi niba hari ikintu Satani yanga, Shetani pia huchukia neno hilo. yanga umuryango, Shetani huchukia familia, kandi Imana niga kuri umuryango, na Mungu pia naye anapenda familia, kuko ibi byose birara mu muryango. sababu mambo yote yanaanza kwenye familia. Kubana kw'abantu Kuishi pamoja kwa watu ntabwo biterwa n'ibintu, si kwa sababu ya mali. ni za principe z'Imana. Hiyo ni principle za Mungu. Kugira ngo abakurikira amakuru Wale ambao wanaendelea kufuatia habari muri ibi byumweru bishize ngira hakiri cyangwa bibiri, kwa wiki zilizopita, mwagiye mwumva amakuru y'umuntu w'umuherwe witwa Bill Gates. tumeweza kusikia mtu ambaye ni mtajiri sana, Bill Gates. Si umukire, ni umuherwe. Sio kusema ni tajiri, bali yule mwenye mali nyingi sana. Kugira ngo umuntu wa gatatu ku isi ngo bafite, Kwa sasa ni mtu wa tatu au wa nne kwa sasa, bafite amafaranga menshi, wale ambao wana pesa nyingi. ariko mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri bishize Lakini kwa wiki mbili zilizopita baratandukanye. wameweza kudivorce. Kugira ngo umwana ushimishije. Wameweza kusikia mambo haya. Rero abantu bagiye kuvuga ngo umuryango wo kugira kuba amafaranga, Wale ambao wanadhani kuwa familia inaweza kujengwa kwa ajili ya mali, ngende mu biveho. watu hao mwende muondoke kwa mambo hayo. Bill Gates n'umugore baratandukanye, Bill Gates na mke wake wameweza kuachana. ni abaherwe ku isi. Ni watu ambao ni wenye mali nyingi ulimwengu. Rero Sasa kubana kuishi pamoja ni za principe Imana yashyizeho, zile kanuni ambazo Mungu ameweza kuziweka, arizo tumaze gusoma. na hizo ndizo tumeweza kusoma. Iravuga Paulo yanditse aravuga ngo bagabo Paulo anaandika eti wanaume kunde abagore bawe, wapendeni wake zenu. niyo ni principe y'Imana. Hiyo ni kanuni ya Mungu, Namwe bagore na nyinyi wake ngo mwubahe abagabo babo. watiini waume zenu. Abagabo ni abanyacyubahiro, Waume ni wenye heshima, ni abatware, ni wenye watawala, ni abashefu. ni mashifu. Nubwo muri biriya bihugu bindi byo hakurya, Ingawa katika nchi za ngamo iri mu bantu babirukira kujyamo, ambayo watu wanakimbilia, barasa n'ababicuritse. wao wameweza kugeuza mambo. Umugabo ngo ni uri hasi, Mume ndiye ambaye yuko chini kabisa, bari inyuma y'ibindi bintu byose. ndio yuko chini ya mambo yote. Baza habaza abana, Naanza watoto, bakurikira ngo umugore, wamama wanafuata, bagakurikira imbwa, zile mbwa zinafuata, imbwa bakaza nyuma. mume anakuja huko nyuma. Ariko Imana yaravuze ngo umugabo ni umutwe. Lakini Mungu amesema kuwa mume ni kichwa. Niyo principe y'Imana. Hiyo ni kanuni ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Rero Sasa tudatwaye amajambo menshi, pasipo kupeleka muda mwingi, ni ibyo ngibyo tuba. ni hayo ambayo yanajenga. Wowe mugabo, Bwana, uri umugore wawe, pendeni mke wako, nawe mugore ukuru, na wewe mke ubahe umugabo wawe. tiini mume wako.
ubwo nibwo muzabasha kugira umugisha w'Imana. Hivyo ndivyo utaweza kuwaletea baraka kutoka kwa Mungu. Reka rero duhamagare ababyeyi. Acha sasa tuweze kuwaita wazazi. Kugira base baramukanye. Wazazi waweze kufika ili waweze kusaidia. Wazazi wa kijana, wazazi wa msichana uweze kuinuka. Hanyuma rero tuzanire mageni hano. Hata niweze kuwaleta vijana wetu na msichana wetu pamoja polepole ili tuweze kuunganisha ndoa. Nawasimama mahali hapa ili tuweze kuendelea na harusi yetu. Kuweza kuwaleta watu hapa, naweza kurudi nafasi zenu. Tubanze duhamagaze ababyeyi b'umuhungu n'ababyeyi b'umukobwa n'abakurikiye. Acha tuweze kuwakaribisha wazazi wa kijana, wazazi wa msichana, wasimame tu tuweze. Ikiwa mnaweza kutamatisha mambo ya kuoa, kama hakuna deni unaweza kuongea na wengine wanasikia. Asante sana. Tunafikia muda mwingine mzuri kuweza kuunganisha vijana wetu. Naweza kupiga hatua hapa mbele na wewe kupiga nitakuja kusoma mchungaji naye atasoma hii. Jewe Jichaza Patrick akusome cyane kuga cyane. Jewe Jichaza Patrick nemeye wowe Munezero Joli Jewe Jichaza Patrick nemeye ko wewe mbera umugore w'isezerano nzabana nawe iminsi yose yo kubaho kwanjye, nzagukunda nzagukundwakaza, nzakwihanganira mu byiza no mu bibi, dutunze cyangwa dukenye,
tubyaye cyangwa tutabyaye kandi ngusezeranije kutazagira undi mugore ubangikanya nawe kandi gusezeranya ko nta wundi mugore iminsi yose tuzaba tukiriho kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Mana uzabimfashemo. Acha tuweze kumshangilia Bwana Yesu za William. Umbera umugabo w'isezerano zabana nawe iminsi yose yo kubaho kwanjye, zakubaha, zakugandukira, zakwitaho, zagukunda, zakwihanganira mu byiza no mu bibi, dutunze cyangwa dukenye, tubyaye cyangwa tutabyaye, kandi ngusezeranyije kuzagirana ngusezeranyije kutazagira undi mugabo ubangikanya nawe iminsi yose tuzaba kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Mana uzabifashemo. Tunaweza kupiga pete hizi wakati wa kupiga pete, kila mmoja ataweza kusema kile ambacho kiko kwa moyo wake, sio kusema na maneno mengine. Kila mtu atasema kile ambacho kiko kwa moyo wake, utaweza kukiambia mpenzi wako. Leo tukiye kubasaba umugisha, tunataka kuwaombea baraka. Maandiko tunaweza kuleta mahali wataweza kuketi. Kuongoza katika jina la Yesu Kristo. Tunasema asante kwa ajili ya siku hii Bwana tunakueleana. Vijana wetu wanaendelea watu kadora. Endelea kwa pamoja nao. Baraka zako zitapata kushuka na kueleka juu yao. Yesu Kristo. Tunaendeleza nani? Yesu sio dawa ya msingi. Tunaona
kanisa la Mahanaimo waweze kupeana gift ya certificate watoto wa Kiislamu. Kiongozi wa ibada na kuendelea. Nanone tibicara kubera ko turagabo bite dukomeza ibintu byacu bari hano Wataka tutaendelea pia. reka tubanze gukomera Imana amashyi Hata tuweze kumshangilia Bwana kwa makofi. dushimira gusezeranya arakoze cyane. Karibu sana ndugu. ubu ni ukuvuga ngo uyu ni umugabo n'umugore. Kwa sasa huyu ni mke na mume. Usigaye ngo bitokorwa tayari n'umugore wawe. Tayari ni mambo mengine kama hayawezi kufanyika, lakini tayari huyu ni mke wako. Umushumba arakoze reka tumusaba tubere yaguze icaro. Hata tuweze kumsihi aweze kuhudumia nafasi yake. Dukomere Imana amashyi. Tukiweza kumshangilia Bwana kwa makofi. Nanone tuze gusaba itorero rya Mahanayimu. Kanisa la Mahanayimu baze batanga impano. wakuja kupeana gifti. Baraza gukurikirana n'itorero rya IPCA. Watafuatana na kanisa la IPCA. Nanone nabo baraza gutanga impano. Pia wao watakuja kupeana gifti zao. Reka dusabe abashumba baze. Tukaja naweza kupita. hanyuma batange impano ya Bibiliya. tugiye gutanga igitabo Tunataka kupeana Bible. uzo turimo tuvuga Bibiliya. Wakati tunaposema Biblia iyi ngiyi ntabwo ari dictionnaire. sio kama vitabu vingine, iki gitandukanye n'ibitabo twebwe twese. ni tofauti kabisa na vitabu vingine. abantu benshi bazi ko igitabo ari gisanzwe. Watu wengi wanajua kama Biblia ni kitabu ambacho kama harimo amagambo avugwamo abiri akomeye cyane. kuna maneno mawili magumu sana katika Biblia. utosanga mu bindi bitabo. Hautayakuta katika Biblia zingine, vitabu vingine. nubwo tuba bafite ubwenge. Japokuwa vinakuwa na hekima kubwa. umururimi rw'abanyamahanga Katika lugha zingine ikiba cyitwa logos. wanaita kuwa ni logos. inyandiko n'inyandiko zisanzwe. Ni maandiko tu. iyo babisoma Wakati unapoisoma ni inyandiko zisanzwe. ni maandiko kama tofauti. hakaba irindi jambo rito mu rema. Kuna neno lingine ambayo inaitwa rema. ariko gusobanura mu mushinga. Hiyo inamaanisha kuunganishwa. rero isoma ijambo Ukisoma neno hili harimo urukundo, harimo inyandiko, kuna yale maandiko, hakaba no gusobanura inyandiko. kuna na kufahamu vizuri maandiko hayo. rero bimeze Kwa sasa yitanga kumeza igitabo bisanzwe. kupea kama kawaida, ahantu bashurirwa inyandiko rema mkiweza kuwa na maono ya kitabu hiki, hazababwira n'urubyaro, mtakupata uzao, hazababwira n'ubutunzi, utapata mali, hazababwira n'imigisha yose rwose. utapata baraka za aina zote. kandi tuvuge imigisha Na baraka hizo iyo ni Yesu Kristo. ni baraka ambazo zinatoka kwa Kristo. nta gitabo cy'ikintu n'ubuzima. Hii ni uzima, baraba iki gitabo kisobanura igitabo gufata bisanzwe. si kitabu tu kama ariko kigiye guhindura amateka y'umuntu. kitabu hiki kinaweza kubadili maisha yako. kikagukura hasi kikagukura hejuru. Unaweza kuondoa mahali rero kikagukura ibitabo byicaza. msiende kukaa tu na Biblia hii. ni igitabo gishobora kugira ubuzima bwiwe. Ni mambo ambayo Biblia inaweza kupindua maisha. rero tumuhatira kushaka rwose mu buryo bushaka akabati. si ugushaka akabati gusa. Si kuweka mbele Kusoma, bali kusoma kikagukura ubuzima bwawe, na kubadilisha maisha. kikagukura gahunda. Ukitoka level hili kwenda level hili. Acha tuweze kupeana kitabu hiki. Bisi mnaweza kupita. Kadusabira abacu twagenere baze abitaro bya IPCA. Hata tuweze kuwasihi washirika wa IPCA hadi tunakuwa pamoja. reka tuvuge ijambo rimwe cyangwa amagambo abiri gusa. Hata tuweze kuongea maneno mawili tu. turashima Imana kuko Joli yubatse, Tunashukuru Mungu sababu Joli ameweza kuunga ndoa kandi tukaba tubaye mu birori bye. Imana na ishimwe. tumeweza kufika kwenye harusi yake. Joli yari umukristo wa IPCA. Joli alikuwa ni mshirika wa kanisa la IPCA. ubu nyine tukaba tumushikirije itorero rya Mahanayimu. Tunamkabidhi kanisa la Mahanayimu. Unaweza kushangilia kwa makofi tafadhali.
mwakire muweze kumpokea, mugurire, muweze kumlea, muzakomereza aho twari tugejeje. mtaendelea mahali ambapo tulikuwa tumefikia. Reka rero dutange impano, Hata tuweze kupeana gift, reka dusabe ababyeyi abamama hata tuweze kuwasili mama waweze aribo batangira batanga impano yabo. wao ndio wataanza. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahimbaze. Bwana Yesu asifiwe. Natwe dushima Imana niko tugeze kuri uno munsi. Na sisi tunamshukuru Mungu sababu tunafikia kwa siku ya leo. Imana n'umukobwa w'urusengero rwacu. Huyu ni msichana wa kanisa letu. Dushima Imana ko Imana imugiriye neza. Tunashukuru Mungu sababu Mungu amefanya vyema. Akaba arangije urugendo n'urugendo rurerure. Ameweza kuimaliza safari hii, safari ndefu. Tumwifurije umugisha. Tunamkabidhi baraka za Mungu. Azabyara abahungu n'abakobwa. Waweze kuzaa wasichana na wavulana. Kandi azarugira urugo rwiza. Aweze kuwa na boma nzuri. Natwe impano dufite. Kwa zawadi yetu. Ni ababyeyi bose nubwo tubona turi babiri. Na kuwa wawili hapa. Ariko turi benshi. Lakini tuko wengi. Ariko twebwe twagira umugisha kuba twageze hano. Sisi tumekuwa na baraka kufika mahali hapa. Impano dufite ni umubyeyi. Sisi tuna gift ya mzazi. Dushima n'Imana yamurinze. Tunashukuru Mungu ambaye ameweza kumlinda. Nani shika. Amen. Mzazi anakuita. Tusamehe. Reka nanone urubyiruko rufite impano bateguye joli, Wanalika pia wao wana gift. reka bayimugeze. Wanaweza kumkabidhi. Sawa, twese ni ugushima. Sote ni kushukuru Mungu. Turashima Imana ko tugeze ku munsi w'ibirori bya joli. Tunamshukuru Mungu sababu tunaweza kufika kwa harusi ya Joli. Imana bikoze nishimye. Mungu aweze kuvutia. Rero tudateze reka nsabe urubyiruko Bila kuponda muda, vijana wote n'abizeye mu nteruro hata tukabona wengine ambao wanataka wenye kuti mnaweza kuja. Barakoze bavuye gutanga impano. Wamefanya vizuri na wamepeana zawadi. Natwe dufite impano y'itorero, Tuko na zawadi ya kanisa. kuko twabivuze joli Kama vile tulivyosema, Joli n'umwana w'itonga. ni mtoto ambaye ni mungwana. Ndabizi abashumba baganiye nawe byinshi Najua wachungaji wameweza kuongea naye mengi. kandi bamuhaye impanuro zihagije, Wameweza kumshauri mashauri ya kutosha. kandi turazizera joli n'umwana wubaha Na tunajua Joli ni mtoto mtiifu kandi witonda cyane. na ni mungwana kabisa. Itorero twamugeneye impano Kanisa tunaweza kumwandalia zawadi. iruta izindi mpano zose. Naye ni zawadi kubwa kuliko zingine Izindi zote. mpano zirasaza, Zingine zote zinaweza kuzeka. izindi mpano zirashobora kugerwaho mu gihe gito, Zingine zote zinaweza kufanya muda kitambo. izindi mpano zirashobora kwibagirana, Zingine zote unaweza kusahau. ariko impano y'ijambo ry'Imana Hii ni gift ya neno la Mungu. niyo itorero ryabonye ko rwino rwa joli Hiyo ndio tutaweza kumkabidhi mtoto wetu kugira ngo bizamure itabaza, ili ikaweze kumwangazia kugira ngo kabisa, bizamurakire urugo. ili ikaweze kumjengea boma. Joli ijambo ry'Imana, Joli na mume wake uzarifate neza, ukaweze kulisoma. harimo byose. Kuna mambo yote, Abana bari muri ijambo ry'Imana, mtoto wa ndani, ubutunzi burimo, mali iko ndani, icyo uzakenera cyose yale ambayo mtayataka yote uzakibona kuko ari ubutunzi utapata bukomeye. kwa neno la Mungu. Rero reka nsabe bagenzi banje, Wadogo wanaweza kufika kwa mama wa kanisa la Mahanaimu baze batange impano yabo. waweze kupita mbele wapeane gift yao. Hariho nyirarume w'umukobwa yasabye gutanga impano kuko hari ahantu agiye kuja, Mtoto wa msichana atapeana gift sababu kuna mahali pengine ataenda nawe akitasa hano. na yeye atapita. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Turanezerewe kuba tugeze kuri ibi birori by'Imana. Tunafurahi kwa siku ya leo. Twicaza tweretse ibirori byiza Twicaza wameweza kutupatia harusi nzuri kandi n'umwana w'ubwenge bwinshi. na kijana mwerevu sana. Twavuga kuko ari byinshi bagize umugisha babonye umukwe mwiza Tunaweza kusema kama ya sisi tunapata mke mzuri n'umwana mwiza witonda
Bwana kabisa. uyu munsi akaba tweretse ibirori byiza Siku ya leo tumeweza kupata harusi nzuri. zo mu muco ataraciye inyuma y'itorero. Karamu yenye kuwa katika hali nzuri. Turashima Imana imubwiye. Tunamshukuru Mungu ambaye ameweza kujengea boma. Mungu kandi atuzanira umugeni mwiza. Ameleta msichana wetu mzuri. Imana abahe urugo rwiza. Mungu awape boma nzuri. Dufite impano. Tunayo zawadi. Twayifungiye mama pasiteri. Tumeweza kumfungia mama pasta. Wareze umwana. Ambaye ameweza kumlea mtoto. Agategura ibirori vyiwe. Ambaye anaweza kuandaa karamu hii. Abatweretse ibirori vyo mu muco. Na waweza kutupea harusi. Mungu awabariki. Anaweza ku Amen. Amishta ariko ngo ntari tukaba hafi batamuka ndiye cyane nayo gasezera wo kwibuka ngo ayirisa karameza ntari n'abacu ndiye gasezera hafi batamuka shikira familia Gasinzira mnaweza kupita mbele. akahe kushimira Imana Tutaweza kuongea maneno machache tu tukishukuru Mungu. rero ushimira kuko yakoze kitu cyane. Tunashukuru Mungu sababu Mungu ameweza kufanya mambo mazuri sana. Imana ndahaye joli Mungu ameweza kutupa joli na mko watu kuchaza na kutupea vijana vichaza. Imana shimira Mungu asifiwe sana. rero shimira na kukoze hano bizani wacu shimira. Ninashukuru Mungu sababu ameweza kutupea harusi nzuri. Kile kandi shimira wacu Maria Ninashukuru sana kwa dada yetu Maria. Ni mama mzuri sana. Kuna mahali anayetoa hiyo uzuri wake kwa baba yake na babu yake. Babu yake ndio nimemjua. Alikuwa ni shujaa ulimwenguni pote. Akamzaa baba yake na huyu mama. Baba yake akawa ni shujaa tu. Ameweza kuwalea baba zetu, akatulea sisi watoto, akaweza kuwazaa mashujaa, akaweza kuzaa Bwana, akaweza kuzaa Maria. Mungu asifiwe. Mungu ambaye ametupelea Maria iweze kushukuriwa. Amen. Ninamshukuru kwa mwipo wangu. Ni watoto wazuri. Wakifika nyumbani kwangu wanajihisi kwa nyumbani. Ni watoto wazuri sana. Familia ya Gwari napata msichana mzuri kabisa ambaye ana ukoo kabisa. Ni ukoo mrefu sana. Mtashukuru Mungu. Ng'ombe zinaweza kuisha huko nyumbani. Ng'ombe zimeisha kabisa mnajua. Lakini Mungu yupo tuko na ng'ombe. Ng'ombe zimeisha ningempea dada yangu ng'ombe lakini zimeisha. Nampea kipindi nzuri sana kabisa. Kuna hiyo gift ya Joli tunaweza kumpea. Kuko soda na maji. Asante sana. Tuweze kushukuru. Na kwa mahali anaenda tunapajua. Gift ya Joli ampee mjomba wake. Hanyuma Joli imegezeho aweze kuwakabidhi watoto wake. nanone muzehe bamwegaho yihe Joli n'umugabo we bayishikirize nyirarume ayiko turaboneka neza muzehe sawa sawa
tunataka kutoa sadaka abaturo gushikira umuryango ni sadaka ya kuweza kusupport familia hii. iyo dutanga sadaka mu bukwe Wakati tunapotoa sadaka kwa bibi harusi ibari y'uyu muryango tunaweza kuitabiri kuririmba indirimbo imwe wimbo moja yo guhimbaza nyine nawe no kumusubira kugira ngo ni Ebeneza yabivuze neza cyane hata hiyo Ebeneza mnaweza kuhudhuria cyangwa se indi mutima wanyu au ndugu wengine, hanyuma natwe basigaye dutura amaturo na sisi tukitoa sadaka. karibu sana walini Karibuni sana waimbaji. karibu Yes, hallelujah. hanyuma tugiye gusenga dusoza ibada hanyuma mbere y'ibindi turaza gusaba umukuru w'umuryango kugira ngo aze niturangiza gusenga atubwire gahunda y'ibikurikiyeho. Nanone reka tuze gusaba bishopu Ruzungu aze, bishopu naze asenge. Senga Imana wadutse twese, Mana yo kwizerwa no kwibwirwa, Mana nyamana, Mana ikomeye cyane y'itaya, natwe tukaba abantu bawe, abagaragu bawe n'abakozi bawe, abana bawe bakwambaza bagushima, badukoreye byinshi kandi byiza. Mana tugushimiye uburyo babanye natwe muri ibi birori by'uyu munsi, kuko ubura kw'abana bacu wari umugambi wawe, umugambi wa kera kandi iteka, umugambi ufite ku buzima bwacu, umugambi mwiza. Turagushimiye kuko abanye natwe muri ibi birori, turagushimiye yuko warinze ubukwe ukarinda umugeni, turagushimira yuko warinze abantu bose bakaba babanye amahoro. Urakoze kutubwira neza no kudufasha, ndetse no mu zindi za gahunda zose ziri imbere, wowe tuziranije tubisezere mu izina ryawe Yesu. Urakoze, amen. Umuyobozi wa gahunda Pastor Yitwa turashimiye Imana aguhereza umugisha, ndetse dushimire n'umushumba wabashije gusezerana n'abana bacu. Reka basabe umunyamwete tubakomera amashyi. Turakoze cyane, Imana aguhereza umugisha. Rero tudatinze tugiye guha gahunda tubikurikize umwanya tugiye kujyamo mu cya kabiri. Reka mbere n'ubundi duce amaze kuvuga mu by'ukuri iki kibanza si icyacu, icy'itorero
rya Grace barahatutishije kandi turabashimira ntabwo batwemerera ko tujanira ku muhanda tujya ku muhanda turateza byabo rero tuza kubasaba iminota 30 gusa kugira ngo bakire bategure hano urashe ku protocol mu minota 30 baramaze gutegura hano twongere tugaruke mu gice cya kabiri dusabe ushinzwe protocol y'abageni tubahaye iminota 30 n'uhagarutse hano rero turasaba ko muri mukora kugaruka tukaza kubana mu gice cya kabiri imana ugahita umugisha murakoze iyo minota 30